48 Koromshara constituency ni bisingo khobjak DM colony amchayo nokhong khongchi thamni khorok neichi butar strok BJP bodolya kare iti pramotha bodolni banarom phaika MDC Direndra Debormani yagromoi pelano hambaya pharo chini koktuma thunai rokna angkai chung aro tini phaileka ko Fotiksara ADC village Jasrod DM colony o jaga chung joining soba tai kam awareness soba chung khlaileka ro angkai chini under the guidance of chini honorable MDC Direndra sir tai chini loge Bipul Dev Burma sir zonal chairman tai mohaikle chini most distinguished guest tongo jara angka borok ni joto initiative baino tini chung kaisa bubagrana ideology na hamjagoi chini oro 13 family total 20 poribar oro chini bubagrani ideology na hamjagoi chungbai baksa tinni simi samung tangnai hine borok tini o party o yapri rika angka chungbo bubagrani jehetu ideology jotono pal baksa ke tui thangnani angka moni bagoi chung o ideology no believe narogoi no chungbo bongno yachagoi nakha angka abong kha khayo borok bo kaisa important crucial rule o party o riwano hinai abong chini je organization ni je strength abo thereby detai bo strong gano hinai chung kha khayo borok ngkhabla BJP party ni ungoi borok tini o jaga yakawoi tini chini tipra mothani party o banarom phaika